درود بر شما بینندگان گرامی. با توجهتان نشر نوین برنامه فوتبال آسیا را پیشکش میکنیم. پگاه 16 دکبر طبق قرار جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که کنفرانس حساباتی انتخاباتی فدراسیون فوتبال را تصدیق کرده بود، رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب کرده می شود. این چهاربینی در مهمانخانه هیئت ریجنسی پایتخت صورت خواهد گرفت. در روزنامه همچنین 7 مسئله بررسی می شود. میان آنها حسابات اوید به فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای سالهای 2016-2019، حسابات مالیوی این نهاد در دوره حساباتی، وارد نمودن تغییر الوه ها با آیین‌نامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، انتخاب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، انتخاب نایب اول و نایبان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و انتخاب کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. هفته گذشته پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهردار دوشنبه رستم امامعلی با وزیر ورزش و پرزیدنت کمیته المپی عربستان سعودی رهبر لایحه الریاض 2030 شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل واخوری انجام داد. در جریان ملاقات جانب‌ها جنبه‌های اساسی همکاری بین کشورها را محاکمه کردند. توجه مخصوص با گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند بین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ورزش عربستان سعودی، اینچنین کمیته‌های ملی المپی و فدراسیون فوتبال تاجیکستان و عربستان سعودی روانه گردید. نمایندگان عربستان سعودی هنگام سفر کاری نقشه‌های خود را برای بازی‌های تابستانی آسیا 2030 معرفی کردند که به آن بازی فوتبال هم شامل است. دسته منتخب جهانی 19 ساله مملکت مشق‌های دومی آمادگی را با بازی‌های نهایی چمپیونات آسیای سال 2021 در ازبکستان 17 دکبر به انجام می‌رساند. طور خبر دادیم با هیچ دسته بازیگران نو همراه شدند و چند نفر دیگر در دوره دومی تیاری‌ها دسته را ترک گفتند. سرمربی دسته مبین ارگاشف دومین جمع آمدی مشق‌های تبریری را در پایان سال دایر نمود. در جامعه آمد دوم بازیگران امامعلی احمدخان، شریفبک رحمتوف، شهرام سمیف و محمدعلی عزیزبایف که نمایندگان دسته‌های لوکوموتیو پامیر، دینامو افتای مولدووا و متالیک ازبکستان را دوران با هیئت همراه شدند. با آمدن آنها به یک معنا هیئت دسته منتخب جهانی مملکت کامل شده و همان مشق‌های در دو بخش گزارده می‌شوند. هرچند تا آغاز بازی‌ها 3 ماه دیگر باقی مانده است، از روی نقشه دسته منتخب 19 ساله تاجیکستان و این بازی‌ها تیاری پخته دیده بازی‌های تجربوی و دوستانه و دوره‌های مشقی نوبتی خود را باز هم برپا خواهد نمود. ما با بازیگران شهرام سمیف و محمدعلی عزیزبایف که از خارج کشور به تاجیکستان برگشتند صحبتی انجام دادیم. شهرام جان خوش آمدید به تاجیکستان. خیلی ما انتظار بودیم. رحمتی کردم. دستایی که بازی میکنی دینامو افت چند سخن میگفتی با مخلصان ما، چون که اونها انتظار هستن که از زبان خودت چیزی فهمن. دستایی که من بازی میکنم دینامو افت است، دستایی است که خصوصا جوانان در اونجا بازی میکنن. بس نو بچه‌ای هستن که با سن سال من بازی میکنن. دستای خیلی هم خوب است. بعد نیست در جدول در زمینه پنجمی قرار داریم. مشق‌ها چگونه هستن؟ مشق‌ها سازن. خیلی هم یک روز دو سه بار مشق میکنیم. خیلی هم تیاری ناز است. درباره اون که دسته‌های منتخب عربی با ما بازی میکنن شما چی میگید؟ دسته عربی ما بازی کردیم، با دسته سوریه بازی کردیم، با دسته اوایه بازی کردیم، هستیم ایران دیگه خیلی بازی کردیم. آنها هم خیلی خوب هستند، اما با افزایش فیزیکی خیلی خوب هستند. بچه‌ها میگن مخلصا که این دسته ما خیلی پرقوت است و چمپیون میشه. شما با این باور داری؟ ما همه با این مقصد میرم، اما ان شاء الله باوری داشتم، باوری کامل داریم همین سال. هیچ دسته متالورگ هیچ دویمه که شما بازی میکردید چمپیون شد همین طور؟ ما در دسته متالورگ ازبکستان چمپیون شدیم. برای چمپیون شدن خیلی دشوار گذشت. مهنت‌های ما مهنت‌های بسیار کردیم. در ایقافای ما می پختکار رفته است بود که 10 اچو قفا مونده بود. همین چی شد که امو یا بازی را که بای دادن که ما یا بازی را زدیم که چمپیون شدیم. یعنی شکر خدا می تمام کردیم چمپیونات. سلامت باشید. شرطنامه شما چند وقت است با متالورگ؟ شرطنامه من با متالورگ 3 سالینه است. حاجی با نصیب 10 ینوار
боз борумо сар мешавад бо насиб мерам Ӯзбекистон шартнома 2 сола кардагӣ. дар ҳайати асосии дастаягон бозӣ нагузондаед? дар дастаи асосӣ неоли бозӣ накардам. ози ами ҳаракат кардастам ки ами ки мерам дар ами збор сар мешавам. ҳамонҷо худам боз зуртар нишон будам баъд гузаштани ами аст омада. саломат бошед. хуб хуш омадед ба дастаи мунтахаби 19 солаи Тоҷикистон ва мо аз шумо умеди калон дорем. Шуморо чӣ гуна қабул кардан? Мара беҳтарин қабул кардан, хеле хурсанд шудам. Бачаҳои тими мунтахаб зур қабул кардан ки тренерский штаб орам зур хеле хурсандам ки маро қабул кардан. ҳам бачаҳо раҳмат мекунам ба ҳамашон. Машқҳо чӣ гуна мегузаред? Машқҳо рӯзи се ва гузаштастай. Ами бозор тайёрӣ дестем, тайёрии душворай. Насиб иншоалло ми ҳама кори мо зур мешавад. Машқҳо зур гузаштам. яъне шумо мегӯед ки шумо чемпиони Осиё шуда бармегиред? Ман боварӣ комил дорам ки дастаи мунтахаби мо ягон команда камбудӣ надорад. Ман боварӣ комил дорам ки иншоалло мо чемпион мешавем. ёдрас мешавем ки чемпионати Осиё байни дастаҳои мунтахаби то 19 сола аз 3 то 20 марти соли оянда дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир мегарданд. Дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон дар гурӯҳи Д якҷоя бо ҳамсолони худ аз кишварҳои Малайзия, Яман ва Қатар барои рохат гирифтан ба даври бозиҳои минбаъда мубориза мебарад. 4 дастаи беҳтарини ин мусобиқа ба чемпионати ҷавонии соли 2021 байни ҷавонони то 20 сола ки дар давлати Индонезия баргузор хоҳад гашт рохат мегирад. дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон ҳам ба марҳилаи дуввуми омодагиҳо ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё шурӯъ кард. Аҳлидин Турдиев бо ҳамон бозигароне ки дар ҷоми Кафа ва бозиҳои интихобии чемпионати Осиё зинаи аввалро ишғол карданд, ҳамчунин дар бозиҳои ҷоми Рушд дар Беларус мақоми дуввумро ишғол намуданд боварӣ дорад. дар ҳайати даста 26 бозингар ба машқҳо фаро гирифта шуданд. 3 дарвозабон, 8 муҳофизатгар, 9 нимҳимоятгар ва 6 ҳамлагар. аз рӯи нақша даста 2 бозии таҷрибавию дӯстонаро бо дастаи мунтахаби Эрон дар ин сӯи сол охири моҳи декабр барпо менамояд. мо ҳаракат мекунем, як бозии хуб нишон диҳем, бозие ки ҷалбкунанда бошад, ба мухлис муаққил бошад. ҳаракат мекунем ки бисёртар дар хати ҳамла бисёртар бачаҳоро тайёр мекунем, дар ҳамла бисёртар хубтар нишон диҳанд ӯ маҳорати худро ва ба натиҷаи нағз ноил гардем. ҳамлагари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва дастаи Истиқлоли Душанбе Шеридин Бобоев ҳунарнамоии худро дар лиги бартари чемпионати Малайзия идома медиҳад. Сиёвуш Асоров ба Бангладеш рафт ва Умарҷон Шарипов ба Суперлигаи Ӯзбекистон гузашт. дар ин бора мо дар барномаи ояндаи футболи Осиё ба шумо муфассал маълумот хоҳем дод. акнун мегузарем ба бозиҳои лиги чемпионҳои Осиё ки байни дастаҳои шарқи ин қитъа дар давлати Қатар ба анҷом расид. имсол бозии дастаҳои Кореяи Ҷанубӣ беҳтар буд ва онҳо аз ҳама дастаҳои боқимонда пеш гузашта намояндаи худро ба финал фиристоданд. аниқтараш дар вухӯрии чорякниҳоӣ ба Улсан Hyundai Моторси ин кишвар муяссар шуд ки дар баробари дастаи Бейҷини Чин дар вухӯрии чорякниҳоӣ қарор гирифта ба пирӯзӣ ноил шавад. лаҳзаҳои ин вухӯриро тамошо мекунем. вухӯрии ин дастаҳо дар варзишгоҳи ҷануб баргузор шуд ва футболбозои дастаи Улсан Hyundai аллакай дар дақиқаи 21 имкон ёфтанд ки аз зарбаи пеналти ҳисобро боз кунанд. Ҷуниор Негао аст ки ҳоло ин тӯбро ба самар расонид, вале бартарӣ дар рафти бозӣ бар ҷониби Бейсин Гуани Чин буд. онҳо дар маҷмӯъ 63% дар назди пояшон тӯбро нигоҳ доштанд. зарбаҳояшон ҳам хеле олӣ буд, вале футболбозони дастаи Улсан Hyundai дар ин рӯз ба комёбӣ бештар ноил мешуданд. аз 7 зарбаашон боз зарбаи Ҷуниор Негао дар дақиқаи 42 роҳи дарвозаро пайдо кард ва ҳисоб 2-0 шуд. яъне қисми аввали вохӯрӣ ба пуррагӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпаи Бейсин Гуан ва голҳои Улсан Hyundai ба анҷом расид. футболбозони дастаи Бейсин Гуан дар ин вохӯрӣ тавре ман ба шумо гуфтам 22 зарба ба сӯи дарвозаи Улсан Hyundai заданд, аммо голи ба самар расонида натавонистанд. аз 7 зарбаи дастаи Улсан Hyundai тӯб 2 маротиба вориди дарвоза гардид. дар мадори бозиҳои лиги чемпионҳо ин вухӯрии сеюми дастаҳо ҳаст ва 2 бозии пешина ҳам бо пирӯзии дастаи Улсан Hyundai ҷамъбаст шуда буд. ин навбат нест.
дар ҷуфти дуввуми ин рақобатҳо Висел Кобе ҷопон бо дастаи дуввуми Кореяи Ҷанубӣ Сувон Samsung Blue Wings қувва санҷид. Дастаи дуввуми Корея ҳам аз Висел Кобе қафо намонд, аммо танҳо зарбаҳои пеналти баъди бозӣ ки натиҷаашро аз толеъ ҳам медонанд ба ҷопониҳо кӯмак намуд. Чӣ тавр тамошо мекунем. дастаи дуюми Кореяи Ҷанубӣ Сувон Blue Wings дар муқобили Висел Кобеи ҷапон ҳам бозии хуб нишон дод ва тавонист хеле барвақт дар дақиқаи ҳафтум тӯбро ба самар расонад. Ҳамин ҳуҷуме буд ки Парк Санг-ҳёк тӯбро бо як расиши зарбаи сар вориди тӯри дарвоза кард ва Сувон Blue Wings ба сафи пеш баромад. Аммо он дер давом накард. Дар поёни нимаи аввали вохӯрии футболбозони дастаи Висел Кобе тавассути фурӯҳаши дар дақиқаи 40 ҳисобро баробар карданд. Пеш аз ин Ким Таеҳуан аз дастаи Сувон Blue Wings бо корти дуюми зард майдонро тарк кард ва футболбозони дастаи Сувон Blue Wings 10 нафара боқӣ монданд ва футболбозони ҳарду даста ҳарчанд кӯшиши зиёд карданд дар вақти асосӣ ва дар вақти иловагӣ дигар ҳисоби тағйири ҳисоб карда натавонистанд. Бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид ва барои муайян кардани ғолиб футболбозон ҳамчунин барои задани зарбаҳои пеналти ҳам омода мешуданд ва ин чиз ҳам вақташ фаро расид. дар ин вохӯрии бартарӣ бар ҷониби футболбозони дастаи Сувон Samsung Blue Wings буд. онҳо бисёр ҳолатҳои хубро ба вуҷуд оварданд. Зарбаҳояшон ҳам нисбат ба ҳариф бештар буд ва бозӣ дигар танҳо ба натиҷаи баробарӣ ба анҷом расид. инҷо бубинед ин ҳуҷумҳои пайдарпайи Сувон Samsung Blue Wings-ро ки метавонистанд бо гол ҷамъбаст кунанд, вале имрӯз бахти футболбозони Висел Кобе хандид ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид ва дар натиҷа зарбаҳои пеналти баъди бозӣ таъин шуданд. инҷо зарбаҳои пеналти танҳо дар ҳамон ҳолате ба вуқӯъ омад ки аллакай ҳисоб 6-6 буд ва Хоик Янг тӯбро хато зад ва ба назди тӯб ҳоло Нориаки Фудзимото омадасту ин зарбаи охирин дар ин вохӯрӣ аст. ин зарба баъди вориди дарвоза шудан дастаи Висел Коберо бо ҳисоби 7-6 ба ғалаба ноил кард ва Висел Кобе ба даври навбатӣ, даври нимниҳоӣ гузашт. бахту тақдир гоҳе ба яке кӯмак мекунаду гоҳи дигар аз чунин кӯмак ҳарифро саршор мегардонад. мо ин ҳолатро дар вохӯрии байни дастаҳои Улсан Hyundai ва Висел Кобе дида будем. агар Висел Кобе дар силсилаи зарбаҳои пеналти Сувон Samsung-ро мағлуб карда бошад, пас ин навбат дар қисми иловагӣ бахти футболбозони Улсан хандид ва онҳо ба финали Лиги Чемпионҳо роҳ ёфтанд. дар бозии нимниҳоӣ ки ба финал мебаровард, футболбозони дастаи Висел Кобе аввалин шуда ба кушодани ҳисоб ноил шуданд. Ҳотару Ямагути баъди ҳамин зарбае ки ҳоло мо шумо мебинем дастаи худро ба сафи пеш баровард. 1-0 Висел Кобе бин Ҳамад ин бозӣ баргузор шуд ва бори дигар ин ҳолат дида шуд ва ин тӯбро ҳисобиданд ва ҳисоб баробар шуд 1-1 ва футболбозони ҳарду даста дар қисмҳои иловагӣ ҳам кӯшиш зиёд карданд. ҳоло бубинед ин лаҳзаҳои қисми аввал ва дуввумро ва голи севимаш дар ду бозии охир аст ва ин тӯби задаш дастаи Улсан Hyundai-ро бо ҳисоби 2-1 ба сафи пеш баровард ва ин маънои онро дошт ки Улсан Hyundai ба финали бозиҳои ҷоми Лиги Осиё рохат гирифтааст. ба ҳамин тартиб дар бозии финалии Лиги Чемпионҳои Осиё 19 декабр Персеполиси Эрон аз ғарби Осиё ва Улсан Hyundai Кореяи Ҷанубӣ аз шарқи Осиё бо ҳам во мехӯранд. Персеполис 2 моҳ пештар дар ҳамин майдонҳои Қатар бартарии худро нисбат ба 16 дастаи ғарби Осиё нишон дод ва ба бозии ниҳоӣ рохат гирифт. дастаи Персеполис дар гурӯҳи С бозӣ мекард ва мо ҳоло ин бозии даври 8-1 ниҳоиро бо дастаи Асади Қатар ба шумо пешкаш мекунем. Персеполис дар ҷараёни ин вохӯриҳо дар 6 вохӯрӣ 3 ғалаба ба даст овард, 1 мусовӣ ва 2 бохт ва бо 10 имтиёз дар гурӯҳи С зинаи аввалро ишғол кард. Персеполис дар муқобили дастаи Сад
بازی خوب نشان داد و چندین لحظه ها هجوم های پای در پی آنها با تیری دروازه برمیخورد با ستون دروازه، اما توپ وردی دروازه نمیشد. به این نگاه نکرده فوتبالبازان دسته پرسپولیس همیشه در خط هجوم بودند، هرچند در این وقوعی یک نفر بازیگری آنها نعمتی از میدان رانده شد، ولی در دقیقه 88 الکثیر این بازیگری که حالا ببینید اینجا برای این عملش کارت زرد هم گرفت، ولی در همین مورد توانست که دسته پرسپولیس رو بر صد با این گل زدش پیروز گرداند و پرسپولیس با بازی‌های 4-1 نهایی را خط گیرد. حالا مبارزه برای این توپ چگونه بود شما خوب میبینید که الکثیر بسیار هم بازی خوب اینجا هم نشان داد. عیسی در بازی‌های دیگر هم درخشید، در بازی‌های همچنین گفتم ممکن در بازی‌های گروهی هم الکثیر خیلی بازی خوب نشان داد. امسال دسته پختکار شهر توشکند هم با بازی خوبش خاطره مخلصانش را شاد کرده تاریخ خود را تکرار کرد و با بازی‌های 4-1 نهایی برآمد. اما همین پرسپولیس بود که پیش روی پختکار را برای با بازی نهایی برآمدن باز داشت. متاسفانه بهترین بازیگری دسته پرسپولیس بعد گل زدن و با غرض نشان دادن چشم تنگ در دوربین تلویزیون از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا مجازات شد و با مبلغ $10,000 آمریکایی جریمه بسته شد. دوام 6 ماه او نمیتواند با فوتبال مشغول شود. لحظه های بازی پرسپولیس و پختکار رو تماشا میکنیم. با بازی پختکار توشکند شاید یک حالتی که در این بازی با وجود اومد تاثیر رسانیده باشد. در دقیقه 15 وقوعی مشریپوف از میدان رانده شد و این کاری فوتبالبازان دسته پختکار رو خیلی هم باشد ضعیف کرد. فوتبالبازان دسته پرسپولیس باشند این یک نفر کمبودی را خوب استفاده بردند، هرچند در قسم اولی وقوعی آنها به زدن توپ موفق نشدند، ولی در قسم دوم خیلی ماهرانه بازی میکردند. اینجا هم باز عیسی الکثیر هم خیلی خوب هنرنمایی کرد، چندین ضربه های داشت که میتوانستند با گل جنبه شوند و حالا این قسم دوم است و الکثیر حساب رو باز میکند و ببینید چشمان خود را چگونه او اینجا با دوربین ها تنگ میکند که این یک نوجوری را در بازی هم این بازیگر وارد کرد و این بازیگر مجبور شد که مجازات شود و دیگر با بازی ها راه داده نشود. دقیقه 49 بود و باز در دقیقه 66 بار دیگر عیسی الکثیر توپ دومی خود را به ثمر رسانید. حالا ببینید این نقش این بازیگر در خط هجومی دسته پرسپولیس چگونه بی اندازه است و در فینال این بازی با دسته اولسان خونده او چگونه بازی میکند ما و شما خواهیم دید. به هر نوع بازی با پیروزی دسته پرسپولیس با حساب 2-0 بر پختکار جنبش شد. نیاز پرسپولیس در بازی نهایی لیگ چمپیون ها با دسته النصر عربستان سعودی وارد رقابت شد. این بازی هم در وقت اساسی و قسم‌های ایلوواگی غالب رو معین نکرد، مثل اون که ما اون رو در شرق آسیا دیدیم. اینجا ضربه‌های پنالتی بعد بازی پرسپولیس رو با بازی نهایی فرستاد. بخوری دسته های النصر الریاض و پرسپولیس بسیار هم جالب و دیدنی هم بود. حالا ما یحیی گل محمدی رو میبینیم و اینجا فوتبالبازان النصر الکی در دقیقه 36 از ضربه پنالتی حساب رو باز کردند. دروازه‌بان هم اینجا نتوانست که حمید لک این دروازه‌بان دسته پرسپولیس بود سمت پرواز توپ رو ببیند، ولی به هر نوع این ضربه بود که گرفته نشونده، چون ضربه پنالتی بسیار هم مهم هستند در این بازی ها. در دقیقه 42 پرسپولیس حساب را برابر کرد. عبدی از پس خوبی رسان این توپ را با نشان رسانید و حساب را برابر کرد. دیگر کوشش ها در این بازی یگان نتیجه نآوردند. ضربه ها از جانب پرسپولیس 16 عدد بودند و از جانب النصر 14 عدد ضربه هایی که مستقیما به دروازه رفتند از هر دو جانب دو مرتبگی بودند که این نشان دهنده
خیلی بلند بود. اما دسته پرسپولیس در این وخوری برتری زیاد داشت در نگاه داشتن توپ و استفاده بردن ضربه های خیلی خوب. در نتیجه برای معین کردن غالب در این وخوری هم قسم های ایلوگی تعیین شدند. قسم های ایلوگی هم در این وخوری کار نکردن، یعنی حساب برابر باقی موند و ضربه های پنالتی تعیین شدند که در نتیجه فوتبال بازان دسته پرسپولیس در این دور در این وخوری با پیروزی با حساب 3-5 نایل شدند. این همون ضربه آخرین هست که ما و شما دیدیم و اینجا شجاعی بود که حساب را 5-3 نمود. اکنون میگذاریم دوستان گرامی با آزمون برنامه‌مون با سرپرستی ویگا فارم و مرهمی پردیفن. آزمون پیشگویی از شما توفه از ما ادامه می‌یابد. در دور گذشته پیشگویی ها سوربون رحیموف با پیشگویی نتیجه 3 بازی پیروز گردید و با توفه سرپرستی ما شرکت ویگا فارم و مرهمی پردیفن سرفراز گردانیده شد. نتیجه بازی‌های هفته گذشته حالا منظور شماست و غالب را ما برای گرفتن توفه به استودیو دعوت می‌کنیم. اکنون در هفته نو نتیجه بازی‌های زیرو پیشگویی کنید. در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا را به انجام می‌رسانیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان، آسیا و کشورهای منطقه است. باقی سربلندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید.